Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carmina, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti pandemya, naragsak kami kini Juni a kaayan-ayat ko. Sinelebraran mi ti umuna nga anibersaryo ti relasyon mi. Ado ti plano mi para iti masakbayan. Para kanyak, ni Juni ti lalaki apangidatunak iti biyag ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Carmina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Happy anniversary, mahal! Sapay lang kumatadinak isuksukat iti sabali. Sikakit di man. Tilay bagbagam. Jack pulos pinanunot dahi ta. Ayatan ka. Aging ga ama uyos ti biyag ko. I love you, Junie. Ay ayatan ka mayat Carmina. Ikarikan ka iti da ito yung anniversary ta. Asi ka lang ti babae nga ayatak. Iso mapanak agtrabaho. Tap na makurunong para ka data. Uwan angam. Adayo unay ti Laguna amapan mo pagtrabahuan. Asi daglaan. No kayat mo, oray linawas ti panagawit ko. Oh, Carmina, apay akaslawan gaganay gayam. Kailiw ko lang ni Junie. Day takat ngamin, tapi nalubusam anapan nagtrabaho iji adayo. Itala na ginadayo kami ka ni Junie. Apay ka nung ngamin anapan iji Laguna. Tapno makaurnong iti pagkasarmi. Anya? Kasta ka seryoso iti relasyon nyo? Pagtungtungtungan yun, day taabanag? Kat anya nga rod ngay. Di tanto matlat turong na. Ay na, itapay laeng kablaawan kan. Nasara ka mun ti soulmate mo. Saan kami pailaan nagkaskasar? Kabkablaawan na kon. Wan itaapanawan. Man-mano ang makasara ka iti lalaki amang ijaya iti kasar. Iso nga imbes nga agladingit ka, rumbang nga agragsak ka. Tapara kada kayo adwa, ti plano na. Hello? Hello, mahal. Kumusta kan? Kastoy. Mailiwakan kan, mahal. Kaya't ko kumatagawid. Hanggang saan mata mabalin. Di na kang parwanan dito kumpanya. Gaputa lockdown. Unay mat ngaminan dahito a pandemya. Alam, agan anos ta na. Di mo baybayan ti bagim ha. Jakat nga sakit ka. Uray si ka. Agan anad ka mat ha. Narigat ti makaptan iti virus. Ay, nakabutbutang mat dito dimtang asakit a COVID-19. Naskan nga ganat tayo. Uwan nga rod manong. Adda ka nun nakaptan iti Manila. Naglaka nga umakar day ta virus. Ay, manong. Inakpagpalod di ta kantina ha. Rumor ka? Di mo ka dinangeg. May paritan ti rumor iti babalay. Di talaang mat kantina. Dito ikan. Saklaangan ti mangpaludkan ka. Rumuarak, tada motor ko. Itakuman manong tanejak maawagan ni Junie. Intun madamdamamat Ginanaak pa lang. Tinak apuraan, ading ko. Friend, medyo agsakit-sakit ti ulok. Agpanatungak sa. Oh, apay nga rod nga may kaditi balay. Ala, amang ano virus daytan. Agtal na ka man. Ang mga trangkaso lang dayto. Makapadanag kamat. O anya, kaano nga agawid ni Junie? Saan pa'y nga rod ang makaawid? Na-lockdown da. Ay, awanan Mamis mo una yan. Huwag nga rod. Ang awan ti maaramidan mi Ay sus, mabayag pa'y nga rod. Santo makaawid ni Junie? Hello, mahal?
Hello? Sana nga agbayag ang makitungtungkan ka, ha? Tadda nga min trabaho mi. Uray pandemya? Adda trabaho yo? Uy, mahal. Iso, pasensya ka na. Saan tamot nga video call? May parit dito ulang ti kumpanya ti cellphone. Isik-sikreto lang ti panakisaritakan ka. Nag-strict to damatan. Junie, oh my God. Juni? Sino day diyang babae? Katrabaho ka. Sige, bye. Apay akas diyang mata ni Johnny. Saan matakas diyang idi Tapno mapnag ka, in-trace ko no asino di babae kanayon amang lalike iti post ni Juni. Kat day tati nakita. Kurang ka di ba day ta apang managnak, a girlfriend na day ta a babae? Kita aman naging nasidagdag iti ropa daan nagpa-picture. Kat, day toy, iti may sapay a picture da, adda ijay beach, naka-holding hands da. Diyak kaya takitaan day taladawan. Iso ako nam alimamiisan kan ka ni Johnny, taday ta babae ti makagapo. No kasta, inalilaw na tlaang ni Johnny. Kunak no napudno kanyak. Awanan ti lockdown. Ngam-apay asaan pa'y laan nga agawid. Ay, saan mo man nasangitan? Nasaya at tanaamwa mo ti pudno nga ugali na, itata na sa papay. Nagkapwa manong. Napanak na kilamay. Sino tinatay? Di kumparek. Na-stroke. Amamong samat di ading di kumparek. Kabats mo kano iti high school. Sino dayta? Ni Banjo. Kasangsangpet na naggapoy di abroad. Nabayag ka man nagtrabaho ijay. Wan, malagip kon. Batch ko ni Banjo iti high school. Agpada kami iti section. Katsi ka. Apay anakariing kapaylaan kat parbangunan. Diyak nga ron makaturog manong. Aywen gayam. Nakitak ijay lamayan ni Juni. Nagawid ni Juni? Apay, di mo? Da kayo ka di pay. At damat kano inyawid na babae ijay balayda. Anya? Amom Carmina, idi pay laeng nga agdwa-dwaak. Ada kayo ti agkatuluyan iti dayja at Juni. Tapno amom, nadagsan ti darak kan kuana. Anya? Adda inyawid ni Johnny a babae? Kita man at talaga day ta lalaki. Girlfriend na kapaylaeng nangyawidon iti sa bali. Kaya't ko kumaama kasarita ni Juni. Bayam, siyak ti agimbestigar, nupod no day ta adamag. Anya ti aramidan. Mapan ko si Imon iti balayda Two-timer day ta Juni. Makipagladingit akken ka, Banjo. Nadamag ko ka ni Manong ko apim musay ni Manong mo. Agyaman na, Carmina. Kilaat ngamin ti pan nakatay na. Isuan nagawi dak. Kumusta kan? Manu ataw na saan ta nagkikita? Wan nga rod. Naggapu ka mat gayam ijay abroad. Carmina! Mabit lang ha. Kasaritak ti gayam ko. O anya tinaamuam. Pudno. Kumpirmado. Girlfriend na day a babae. Anya? Masikog ka nun. Uy, saan ka nagsagot? Kababain, nagado ti tao dito yung natayan. Agawin ako na. Nagsakit tinakam ko. Carmina! May kayo pa'y agkape. Saanan, Banjo? Agawid akon. Ne, ada ka di problema. Itulod ka. Saanan? Kabalak na ito eh. Sige Banjo, itulod ko pa ito gayam ko. Carmina, sapay ko ma, taag kita tantupay. Nadlaw ko, nga kaslada problema ni Carmina. Talagang adda Banjo.
Nadagsan ti pagdaldalanan na ita. Tadyay boyfriend na, nangiyawid iti sabali a babae. Anya? Ay, Jack nga rod amo no kasano day jay. Kasaritag tuman ni Carmina. Pudno ka din nga agkabats kayo? Wen, pudno. Ada ka din asawam? Baruak pa ay. Adamat girlfriend ko iji abroad. Nag-break kami. Kasano? Adagayam sa bali a boyfriend na. Ay, Jackman amo, no apay nga adadagiti kakasta at tao. Saan da makontento iti may maysa? Agbirok da pay laang iti sa bali a karelasyon da. Carmina, Apay nga da ka ditoy. Awanan kay tibain. Pumanaw kay ti sangok. nagpalawagak. Anya pa'y lako mati palawag mo. Nalawagan kanyak ti amin. Insukat na kiti sa bali. Pastrakan na ko, ma. Kaya't kung agsarita ta. Patyan na ko, ma, Carmina. Sika talaga ti ayatak. Ulbud ka kitdi. O sige, tungpatungpaan nak no day tati mangikat iti sakit tinaka mo kanyak. Awatak ta nyaman na panusam. Apay alino ko nak. Anya ti basol ko kan ka. Day tati pakakunkonsensya ako, nay. Awan ti basol mo kanyak. Nasayat ka, anobya. Iso ang mabainak ngagpakita kan ka ita. Nabartag kami idi kadag iti katrabahwak. Kadya ka mo nga da napasamak kada kami ka ni Mitch. Anya. Sikat ay ayatak. Nga magdadagsanan ni Mitch. Kaya't nangagkalaysa kami. Kan impilit na ti simurot kanyak. Ulbud! Ibagam na niya ti rumbang aramidak. Sikat ti surutak. Takukwam do'y ti pusok. No kaya't mo, agtaraytan. Anya. Mapantay ti lugar adi datan mabiro ka na. Ana, agdesisyon ka na. Ay na friend, pirmi nga ay ayatan da dya babae ni Junie. Agasam, mapanla ang gumatang iji istor, surut-surutan na kanon. Kasta ka di. Pabpabainan kanon ni Junie, uray nagado a tao. Jackman amo, kasano da ngay agkasar, no dimot kayat ni Junie da dya babae. Kasimat nga rod. Nagsarita kayo ka din? Uwen. Nakunan na asyak ka no ti ayayatin na. Anya, ay na, komplikado da ita. Kasanon, kat pagkasaranda ka no idan. Al-alukuyin na ngagtaray kamin. Ay na friend, panunutom mo't adya agbalin nga anak da. Makonsensya ka kuma. Nagyaman na. Tay may kayo iti pa nakaitabon ni manong ko. Awan anyaman na banjo. Saan gayam anak kaumay ni manong ko? Tagsakit. Iso asya kong timbaon na. Oh, kumusta ka? Broken hearted ka kadipay lang. Pasensya ka. Busy ak namin idi. Isuas ang taon na anak kapagsarita. Ngumita. Nalpasan ana itabon ni manong ko. Masango kong ti makiistoryakan ka. Broken hearted akpay lang arod nga aging kaita. Asino day ta alalaki. Tadanog-danugak. Ha? Maaramid mo dayta? Angaw ko laeng. Saan nakaarumbang asinaktan? Damag ko. Agkasarmat gaya mo day jay lalaki. Bay amon Waya-waya amon. Nakapagdesisyon ka ka din. Ururayam ti desisyon ko. Critical ita ti desisyon mo. Kaya't na kami napagkasaran na gitinaganak ko. Isong agsao ka kuman. Ituloy yu ti kasaryo. Ha? Waya-wayaan kan, Junie. Anya. Nasakit da ito yung desisyon ko. Ngam nasaysaya at asyakla ang ti masaktan. Ngam
Ti masaktan ti ado, gapo kanya. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Data ti rumbang agdan na. Johnny, di nakarakupan. Di nakpanawan, Carmina. Agawid kan. Agururay kan ka ni Mitch. Kablawan kayo. Hindi pa nagkasariyo. Oh, apay abimangon ka manong. Naimbag ka ka din? Naskan ang mapanak di tabalay da Juni. Sa kano ti alaan da nga agluto inton kasar na. Aywan gayam, nagsarita kayo ka din? Uwan, manong. Isu ka di ti pagsangsangitam. Isu alimtag dagita matam. Nasakit nga minti naramid na. Talaga nasakit. Ngam saan arumbang ang makiinagaw ka pa lang iti babae anasikugan na. Ado di ta lalaki. Bayam idan ngagkasar. Inton umay alawas mat gaya man ti kasar da Juni kan Mitch. Nasaya at mata. Tapno matulo yan. Atendaram ka di? Saanan? Sa bagay, paraan niya pa lang amapan ka. Agdate kami laangan ka ni Banjo. Nasaysaya at pay. Enjoyem ti date you. Itaak lang ang nakapasiyar dito'y lugar tayo. Awan tinagbaliwan na. Sikala ang tinadlaw ko apim mintas. Pasensya kan, Banjo, ha? No awan gaganay kayak. Amumat kan tinapasamak kanya. Wen, maawatan ka, Carmina. Addaak dito'y. Jeka batch mo. Alimod nga da pa nagraamnakan ka. Ni, jak mo day ta, Amok asaan pa nga itati umno a panawon. Tapno agaramakan ka. Ngamdum tengto ti umno a panawon. Carmina, agaramak to kan ka. No nakasagana kan agayat manan. Madama pa ang ti panag-move on ko, Mr. Lonely. Gapo itinapasamak kada kami kini Juni. Pudno jay kunada asaan akas karina ti ag-move on. Ngem gapo iti kanayon a komunikasyon mi kini Banjo. Amok anaan-anay ton ti panag-move on ko. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Carmina. Pagayam Carmina, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Sige, ituloy mo ti ag-move on. Takas ta talaga ti biyag, pagayam ko. Dumteng ti pakaragsakan, dumteng met ti pakasairan, wenno paglidayan. Ket dagitoy apagteng iti biyag tayo, agbalin nga adal kada tayo. Tapno inton sumaruno, ammo tayon ton ti aramiden tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Carmina, manipod iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclahi. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.